Xanna guys, welcome back to the Malta Pop Podcast. Għaw jien, Ashley, u l-guest misterju li nafu mindu kelli 16 sena guys. L-intro u daqsek. Mux ħajkonna podcast, kulħadd għandu podcast, il-butcher ta' wara għandu podcast. U mux podcast. Mela, we're back. Issa, biex ħalla ma nżommu konx misterius minnu guest. Welcome, Max Peteri, a.k.a. Rexor on Twitch. Yeah, chapcha, bro, it's sound. Brother, it's sound. Just got me fucking... Għalek. Mela. Ejnejdu l-sponsors tana tal-lum il-ġurnata, mela. Let's thank Planet Console for anything geek-related li għanna kollox warajn tistaw subu għand il-Planet Console. Feastables Empty, tużaw code Malta pop għal 5% off, dKaseFactory li għandu il-mobile għawek case Ashley, Ukoll Patrick prints għal anything like our merch right here. You can buy this at Comic-Con or you can order it. Comic-Con's passed. Why you can buy this at Comic-Con? Wait till next year. Wait for next year Comic-Con for new merch, guys, for new merch. Entom set mora Toy-Con eżempju? Actually, no, wait, for Toy-Con I'm just in Ukoll merch. Anyway, Ukoll especially, or you just contact us. Issa nagħmel link Yes, exactly. Ola ħar sponsor tagħna solo Caffe għall-enerġi tal-lum il-ġurnata. Illum m'għandniex Caffe għax illum għandna xi ħaġa x'norukom mant Rexor. X'għandek xtojna llum il-ġurnata mela? Da x'inhuma daw? Dawn huma can cozies, iżommu lek id-drink jiesaħ l-iktar li damu s'issa kienu jomej, konna użajnihom waqt Comic-Con. They're completely insulated, tight fit. U inti meta tispeċċa minnhom tista' wkoll jekk tinnot għandek il-kamin, neħħejt li lotien, tista' tagħmilhom bħala storage containers li huma komdi. Daw eżempju nħobb nużhom ħafna meta nilagħbu affarijiet bħal D&D u hekk, perfetti, għax tkun tista' anke tagħmel id-dammi u l-manager ġoffihom u sorted spada player. Ja vera jżommu kies aħmin. Għalihom x'kelli l-session of the U tagħmel designs li tinti l-għasla tiegħek ġifier. L-għasla tiegħek aħna għandna selection ta' 20 kollha bil-liċenzja fl-aħħar mill-aħħar. Apparti minn hekk, jekk irridu eżempju customization u hekk nista' nagħmel. Nista' nagħmel which Dwayne. Iva. Guys, would you buy a face that holds your monster cans of me? I wouldn't buy it, so honestly don't. But if you want to, nistamil il-max. So, mela, this is very cool. Jina oh my god, jina ħalħawek, ħalli nżommu kies, ħalli narek ma jżommx kies saħħa tal-podcast nistamil. I'm gonna leave it here as a test, mux ħaniftħu, I'm gonna leave it as a test, guys. I'm actually at Nixon a record, speċi wara Comic-Con, so this is a true story. Mela waqt Comic-Con aħna qabel kellna Comic-Con kellna l-book fair. U to get ready, il-book fair saret l-istess ġimgħa tal-Comic-Con. U the week before kelli l-listi l-affarijiet stock għal-Comic-Con u għal-book fair. So kelli days li kont qed naħdem till 10 o'clock fil-warehouse u all I was living on was Monster. Over Tox tikdeb, guys, jiġġerra kien ximkien rajtu paċe fil-kull-jum. Fuq l-stories il-inkollu drink fidu u party animal Ashley. Can I continue? Le. Okay. Basic. Taħxili l-istoria, għed nitkellem, you cut me off. L-istoria mux interessanti, brother. Okay, kompli mela. Kompli. Mela, basically, in 2 weeks, nasib ħadd xi 65 monsters, which is not good for your health. So basically, the last 4 days kont clean monsters. Imma I'm making an exception għax li tajtni a very cool mug u ħosni very classy. Wait, dak il-kulur jemmorf. Oh my god, it morphs color, guys. Naħat għal-monstru kulur naħal play. Oh my god, that's crazy. But ħosni vera coolek. La, it does make you feel classy. Anka jen għandi like id-dejnek nistan għamil imma like għanżommu għawek da. Mela, għet nitkellmu ħafna fuq Comic-Con. How was your Comic-Con experience? ħankun onest, di l-ewwel sena f'post ġdid għax jien issa di tiġi raba sena. Il-fatt li biddilna venue vera porkitni, ħankun onest, vera. You can be honest, aha. You didn't like the venue? Jiena għadni kemm neftaħ il-ħanut ħattard. So jiena basikament kienet tkun jekk kienu jagħmlu għali kwart tal-bot, so ejja ngħidu jispiċċa l-stock. Niftakrek tgħidli u fil-fatt ħalq minn bida u xin għadu għadix ħankunu taqgħu ħankunu nħal oħra.
Aparti minn hekk jiena lissa ma nsuqx, nispera issa sena oħra nibda nsuq ukoll. U kollox irid jispiċċa minn għand it-tfajl bil-karozza tagħha. So stress kellek kbir. Tal-biet Pawli, fil-fatt jekk tridu intikom ritratt il-karozza tagħha miskina wara imnalla biħejna kien biħejna għax kważi ma għadux kollox ġo fiha dak it-tip. Le inti mort onestament mill-affarijiet li beħħejt, rajt li beħħejt, brother. Mort tajjeb bittana. Ħanajdu kif mill perspettiva tiegħi. Mort tajjeb, ma mortx tajjeb daqskemm xtaqt. Għax kieku tajjeb daqskemm xtaqt nista' nirtira bħala teacher. Alla. U nkun nista' nagħmlu full time. Imma Fun fact, guys, he's a teacher, fun fact. In teacher ta' social studies minn xanajt fejn, studenti tiegħi please jieqfu waraw dan, da mhux għalikom, jieqfu. Please arawhom. Guys, comment, please, jgħidu x'jagħmel fil-klassi. I want to know personally. Wara. Mitfajla tiegħu mwara jekk tismawna qadaħ, imma don't worry, we'll get back to the podcast. Imma perspettiva tiegħi, kien hemm ħafna affarijiet li sibthom ħajinbjaw ma nbjawx. Eżempju kellna l-Moonlight Great Sword, ma nbiħħitx sfortunatament. Għandna erba' offerta bħalissa nipprova nidabettu jekk nibatuwix Spanja jew Ċipru. Dawn issa jew anke nbjawix lokalment jekk xatt joffrilna biżejjed għax-shipping waħedha il-prezz ħajjol aktar. Onestament, min nies rajt ukoll kien hemm bidla kbira. U meta ngħid bidla kbira mhux fis-sens għax ħafna nies maridu xi ġu għax venju ġdida. Ftakru jien il dejjem narba disa raba sena, so isned rajthom ċertu nies jiġu ma jiġux. Kien ħafna nies ġodda. Jiena nġikom minn duk kelli wkoll 16 or 17, so jina rrit ħafna uċuħġu. Jina strajna fuq komikon, għax nindejaqli l-ek jil-komikon. Le, jina speċi li namel komikon mill-the second edition, speċi l-ġedda konna xrajna. Għada konna għadna valletta da. Fejn ġedda Caffe konna għadna? L-ewel komikon li konna tħanna l-ġedda kienna two tables, one like this and one like that. Wissa għanna 12 fucking tables. Mela, għantom maċenta dra armajt. U jina kol, per esempio, kif tajt, l-agenda marra tajb, I think we had the best year yet. Imma, kien hemm ħafna nies. Tikħabba fik, ma brother għalek. Le, to be honest, actually it is. Għax nġib ħafna nies. Għax nġib il-quite choice, I choose what I get. Imma anka, even did, I was surprised, kien hemm ħafna titles kien konna, u daw bdejna nitkellmu, kien hemm ħafna titles li huma anime popular, u we got a lot of stock ta' da, u għadna daħ jimxi, u bil-kem beħħejna t-nej. Un bad beda jimbiħ affarijiet li laqas, which you don't even know. The story fuq għadik. I'm gonna be honest with you before, anime, when it comes to anime, popular titles don't move as fast as you expect. Usually the unknown titles, man. Per eżempju, like titles pal, passat neblankja. Konosuba per eżempju, kien unknown qabel, issa sarna iżet popolari, ma Konosuba pala isekaj ma kienx iżet popolari, imma. Ejt l-storja tijak, siħbi. Mela, jien eżempju, ġemma qabel ma kellna darmu kollox, ok, xaw popolari baqalli l-axħar ftit printers, zejja niprofa naħaq xi ħaġa. Kontest jien għandi print farm palissa, so tista' tajt għaddejn 24/7. U koll, guys, Max għandu, bissa mill tazzi għandu business u koll, you can shout out your business, għawek. Miniature Corner Studio, edin fuq Google, u għanna s-sijat u koll tistaw taqbdu tiġu xintridu, preferibilment ibatilna messaċ minn qabel. Nistan iġi fis-sijata fil-ħodu. Nistan iġi fil-ħodu. Narsib, probabli nkun għadni jemmi. Min kan nibatlu messaċ nistamentu, I'm probably gonna find them there anyway. Preferibilment dejjem ibatu messaċ minn qabel jew fuq il-Facebook, WhatsApp, etc. Jien għala xi ħaġa għax jien eżempju ma niflaħx jew ma nkunx istamu. Guys, spam jawlu l-messaġġi jgħidu l-isma l-lura x'ħat għamel l-lejla, sieħbi nġina għahdejk. Nek, mute, għarek. Mute, unbat għam numru jħor minn numru jħor. Mobile mute, għarret. Kompli, brother. U għat palissa jena b'dan għadu fuq Netflix. Sabiħ. Veru ġobni, għat orret, xan għamil? Mela, keychains, bat dizinjajtom from scratch, kallna tal-alien, tal-logo, dawk. Għamilt l-alien mask u għamilt turbo granny mask u snien ta' nsejċ jismu main protagonist. Għabu moċi, so Is-snien imbjaw mal-ewel, għamilna żewġ pari, waħda just display, waħda wearable, imbjaw mal-ewel. Il-mask l-oħrajn li huma għal-karattri kwasi iktar popolari, ma mbjawx. Il-keychains mxew, mux ħafna, ma mxew, imma bqajt soprendu, ad eżempju, Turbo Grande kien l-iktar ħaġa li kien snitħalt fid-dettal fuqa u kollox anka fil-żema. U she's been memed a lot. Like she's the main meme guy. She's the main fucking meme taħħa, like bqajt soprendu kif iż-zik ma nbiħieċ anka l-lum għadni għet nampakja kollox minn komik kon rajtat, oh yeah, dib ma nbiħieċ. U
dik il-ħaġa, ħalli għalli jekk ma timbiex dal-event s-sannato ħajkun hemm play-up con li għadda ċittġi announced uffiċjalment u Beer Fest u daw kollha affarijiet li jenna kusem fihom fl-aħħar. Play-up con għati kusem. Play-up con is about dungeons play-up. Play-up. By the way, stidnuna, I haven't given them an answer yet. Okay. So I'm very busy, so ħakunu għammek, guys, ukoll probably. Vintax. ħakunu għammek, guys. Jien pala Malta Pop Manager ħankun. Mux ħajkollu mejda ġasem. Mux ħakun għammek imma. ħakun għam Ashley u kol ħdejja ħan sforzaħ biex jiġi. Dwayne, do not promise people things. Kenna namlu libas short movie as you promise people stuff. Le, imma għaw, short movie mar tajjeb. Short movie mar tajjeb. It was beloved. Imma għaw, fil-verita le, we might not be there, guys. Oh, well, issa naraw. Well, it depends on... Details have to come out. Ħale, għaxbat li xie information l-lum don. Imma again, we have to see, għax tanti kol event. As of this point, not dating the video, għad ma nix detali xej. Kol ma nafu data bejwa tu. Imma mek taraw nilili. Jek trid jgħin li. Le. Jista kull mek taraw xorta, l-axar darba li għamlu għarajtek emmek. Dem ħadsem fija jew kont pala Dungeon Master, jew ħadsem pala vendor. I went one time. It's not the biggest event, to be honest. It's not the biggest event. Hija xi ħaġa l-grupp tagħhom l-aħħar jiena kont Dungeon Master tagħhom għamilt naħseb nisbaħ parti ta' 7 snin magħhom, u mbagħad eventwalment ġast ftaħt ar-rasi Dungeon Master Service. Jiena wkoll fejjet għal D&D ilni Dungeon Master. U mbagħad nitkellmek fuq D&D. Għaxin actually il-Max intqajt miegħu ħabba True Friends intqajt miegħu. No, kif The flow. The flow. Billi, isma ħar podcast il-flow kien literalment literalment. Ta' kem bizna minn topics, għansan ma importanix, il-flow kif irrida jena, rajt sieħbi. Kompli fuq Comic-Con imma. Comic-Con overall, mor tajjeb, xtaqt li morna aħjar, investejt ektar fil-kompanija tiegħi stess, li at this point sħabi ħnajdu la Ponzi scheme, għax dejjem investi fiha. U ma talax il-flu. L-ħares ma talax il-flu. Tija l-isfel. Imma fis-sens ta' Slide this podcast, mela. Le, investi fi. Investu fi, għaj. Dejjem investi għaxli. Il-Comic-Con ħafna nisġodda, ħafna uċuħ antik li l-nħar ħafna f-snin. U dil-ħagġa sabiħa l-ukoll li hemm ċertu nisi dejjem tarom waqt daw it-tip ta' events, bħalli mhux Comic-Con, Beer Fest, whatever, dejjem tarom waqt daw it-tip ta' events hija xi sabiħa dik ċertu sens ta' komunità. Imma l-ammont kbir ta' barranin interessanti ħafna. U anka ċertu affarijiet. I think because it was impossible ukoll. It was impossible, kellna xabani speċjalment li fil-axir fejn kienu nqamaħta. Għax, to be honest, li naħseb kien hemm ħafna nies li ġew barranin u speċjalment li because it was in St. Julian's. Tinsix li barranin biex titla' taqali u għana ħesel. U dik tisba ħaġa xumbat il-barranin l-iktar li huma ċtraw. Mela di benħati. Affarijiet li jiena ma ħajda kan fejn għax il-Maltin meta when it comes to buying. Tibdix. Not everyone is like you. Le, imma kemm il-darba jiġi xi ħadd jibbrowsja u ma jexxi xejn. Like u kważi Malti tkun taf li Malti dax, like tinħass li jkun Malti għax nagħmilha jien xi kultant nagħmilha. Kemmu da, like għaxin ġi għamilta, issa għadnix, issa jek mux ħanx, ma nkellimkomx onestament, ma għas nkellimkom onestament, nejt forsi ħallu da għasek, ma onestament, l-ammon, għassa nkellim jena, so kontna, esperienza ta' jien stess, sa' from the other end, s-saldi, għax tkun darba, kemmu, għaw, brother, għand il-prezzita din għawek, literalment, kem ġasta għadu prezzita, għammek kedi, men. Għat mu maħajarawa, tu point eżempju jek taraw risatta tal-mejda tijawek, We only had 6 items, guys. Il-prezzit kienu qoddim il-karta, letteralment. No one paid attention to it. Il-banner... I'm laughing because that's just my life. I've been doing book fairs and things forever. Il-banner... This is your first time, bro. Jikont namla l-leċti dik meta zaħir. Kemmu da. Xħat ħast li midda, sieħbi. Imma it's very annoying to be honest sometimes. Being on the other end now, I'm like, oh... Shit, man, that's annoying. What have I done? Damn. Le, u xikultant n-nis iġu fil-roll-up banner tana u minn flok jaqraw Malta Pop jgħidu jaqraw il-title, man. Taf kem kien hemm nies. Ara, you have to assume, no offense to anyone, you have to assume whether you work a stall that people are kindergarten. Literalment. No, you have to spoon feed. Jien imdorri speċi. I know spoon feeding. I did the whole book fair and Comic-Con, il-ħin kollu like at the book fair, kollox bi 3 euro, guys. Kollox bi 3 euro. Kollox bi 3 Comic-Con, kollox buy one, second one. I said that
about a million times over the 2 days. Jien kelli skript, jien f'moħħi kelli skript, ok, ekkwek, il-ħaġa Marcus u my friend, it-tuk t-mowel biex jirrankaw, ma mux pali, jien arrankajt, literally, I locked in, Marcus kien kif kajeta għakjeli, I locked in mal-lewel, laqsek nafx il-tnejt u nafx kif ħanġibaw minn fl-stol tijaj, imma l-oħrajn damu t-kazer biex jirrankaw, and it's fine. Ma you were like a hard seller, which we need to talk about this. We need more tactic next time. Komu konna s-saċ l-iktar ħaġa li kienet battikata id-distanza għalina ovvjament biex nġorru kollox u dak. Kelli b'naqqa problema mal-organizers għax morna biex narbaw nar il-ħamis sibna ħajt kbir qoddimna li kien ħajattina mbagħad mexxewh. U l-isbaħ ħaġa ħallejt il-kax naħseb kont rajthom dak ħallejt il-kaxxi fin-nofs għax laqqas kienu jafu fi ħajamluni. L-imwejjed ma kienux ramawelna. U jiena ħaġija bej xogħol u bej kollox ma tantx ikolli ċans, jiena eżempju. Skola eżatt, jiena wara l-erba' nkun nistabil. U wara mbagħad inti taħdem għax titqgħod notes inti għat-tfal, so fil-verità ma tagħmilx corrections of paritek dok kollox jiena rid nagħmel. So speċajt sapunt fej eżempju kont ġibt kollox kważi nhar il-ħamis. Nhar il-ġimgħa ġibna l-aħħar ftit u kellna biċ tejjem u ma kellna bżonn immorru mill-ewwel. Sibt filgħodu ġejna fis-sabata filgħodu nistennew barra biex nitlu biex nibdew narmaw. Kienet naqa kedda, apparti minn hekk kien hemm ħafna x'inhu l-kelma taħwit fejn jitlu affarijiet eżempju bħal shelving mhux shelving. Għax eżempju law ħaġa kmal li rajt dak il-ħaj daqsir qudiemna jekk ċert nabatlkom ritratt. Law ħaġa li għad mill-organizers taħħaj bħat mexxuha għax qed jagħti li qed jagħti ta' lead-ins. Qed il-ħabballa vendors dak il-ħajt. U ma tagħmluh mal-ħajt li kellu jkun to begin with. U ħaġa li qalu l-isbaħ ħaġa xi ħadd li nafu sew mort nieħol miegħu jafni int l-ewwel darba li qed tarma' magħna hux. No, brother, l-ewwel darba qed narma' magħkom. U bajt nħarsejlek le dirraba sena nafek għandna kemm morru niklu ġimgħa li għaddiet dak it-tip. U bis-sinċerament hija bil-ħaq qarajt like kompletament nisa. U għalli dawn huma affarijiet normali ta' qatt ma mort hekk barra minn Malta. No, kom barra minn Malta. Mort iktar minn darba. Mort barra minn Malta. Konna morna tal-Ingilterra, jien mort. Hey, we were ma JP u l-oħrajn u niftakar. Għax jien kont ġejt invetat ma kon ġejt jiena. Kont mort tal-Ingilterra u hija kompletament esperjenza differenti. Apparti minn hekk inti il-venue li kellna dis-sena żgħir kien nisara komparat. Ma kien hemm ħafna użaw l-spazju b'mod vera tajjeb, mhux ħannikdeb użaw l-spazju b'mod vera tajjeb, imma l-imwiet li tawna jekk tinnotaw kienu iżgħar minn tas-sena li għaddiet. Imma konġ vendor s-sanoħra, imma rajtu niftakalom tas-sanoħra xkont ġieħdek u għatna għamija għal ċertu ħin, jistakun verkun naqżar. Ma tajx għaxina za vendor. Kellom naqa problema, I talked to this, kellimt maħħu. Kontet nkellimu biex meta morna biex narmaw, laqas kena l-imwejiet aħna, laqas Friday. Fatti domna ħafna biex narmaw, għalek domna għaddejn aħna u koll. Kellom problema kif għatlek, the book fair was taking part at the same time, so l-imwejiet pes li book fair started earlier, l-imwejiet kolla ta' their supplier, kolla marru l-book fair. So u kellu mbatt li fadallu jaħdem. Għanna jdak kifini, aħna xorta għadejna, ġibna dawk il-shelvings li kellna li skua ħanċib iktare. Il-shelvings, tiegħu is-setup ta' Max, jekk għandek xi tratti għaw inta l-għaw. Dawk il-shelvings, saf meta xrajnjom? Meta. Nar il-ġimgħa fit-8 ta' filgħaxija, ġarrajnjom fil-karozza, ġirja mbazza sanċwal. Xitni għamim u tlaqna. Out of nowhere, imma it was planned. It wasn't planned, għax jena. La, għaw menġibu. Għatnejdukom, jim mort nara il-shelvings tijaw, it was such an ingenious. Innovative idea, honestament. Like innovative idea. U collapsing u komdi għalija, specialment għax nisa, issa din il-garraxa tizommu għal-tools u għek kompletament, għalli ma jibibawx bil-nofsa, tizommu għal-general organizing, imma probabli ħammurni xiltiet oħra. Just morna ħamis kafatlek, ovvjament ma kenniex il-mejda u kollox u konna saqsejnijom speċi. Ġifiri, jien ma nistax nġib bookshelf, għax jek tiftakru 3 snin ilu jien kelli bookshelf sieħa kont għamiltila l-LEDs u kollox biex istatwi offariġu fija kompletament jidru. U kienu ġew basikament bil-mera għallonna ma jistax ikollkom hekk għax it's considered bulky furniture. U mbagħad shelvings are fine imma. Nar il-ħamis għattilom iġifiri jek jiena nġib eżatti bħal dak, namlu għemmek. Buntomx għataqlaw li l-ħara, bil-Malti, pur. Għallu li l-lepa, tista, mux problema għalli ma tattilħat.
Alright. Jiena wara jax għandi. Ħajt. Tajjeb. Mela, Mendi, ejja ma morru fuq Marketplace. Sibnihom, ċempilnilu, dak il-ħin kont. Xum bum, bażikament. U letteralment kienet a spare of the time moment. YouTube. Xin zoppetta! My phone goes spare guys, sorry. Għallek minn porn, ħabej. Sorry, le. Ftaħt TKD notification u mor fuq, guys, I'm very sorry. Fakretni ħafna fil-jacking off all by yourself. Ġerbi kitti. Xej, il-mil fil-lesbian porns the last episode. Oh my god. Isma, the MILFs I watch are very different from the MILFs you... Okay, necrophilia, moving on. moving on, Mela, to dungeon. Mela, Comic-Con over, it was a good event, they used the space well, sapunt. Kien hemm ħafna affarijiet taħt il-mejda, Italjani. Okay, one thing I have to say, insomma, I want to keep this for when Fabio comes. Okay, I have lots of things to say about it. Ħana jidda speċi, but Fabio's going to be a guest soon, so probably, hopefully the next episode, if he accepts, imma naħseb here will accept. Mela, u jina ħagġa bis, issa jina tafuni, jina salvaċ, I'm quite rude. You know, jafuni pala avolja sometimes I'm a PG-13 imma xorta ħamalu. One ħaġa li vera dejqitni, and this is surprising coming from me, li Italjani kellhom l-ostja body pillows. Issa dissa l-event li kellhom ħafna tfal. Like, I don't mind il-body... I don't mind the body pillows li bil-bikini wek. Imma kellhom il-body pillows, bizzejza barra, boxja barra, bil-paċċu barra. And that for me is too much. Għax ikun mit-tfal. Taf kemm ħallsu Taljani? Istess. Euro biex ikollhom stol. Il-lew. Then serial amount. Ħaltu dak l-ammont. It just pisses me off li għandek. Hemm ħafna tfal. Aħna kienu għaluna biex neħħu l-istatwi tagħna li kienu PG-13. Ġifieri skużani ngħidha daw kif qed ħallhom u mbagħad jiena għax ħallsu iżjed bażikament. Bażikament jien eżempju kelli statwini ħanna meħtiex huma kentaj. They were happy. No shit. I mean it's art. It's money. It's art. It's money. It's a sex sells, literalment sex sells, għalajni, jek tajd li namillek Rubber Johnny, namillek Rubber Johnny, laqwa li tallasni, ma importanix. Actually, might need one, brother, so I'll hit you up, brother. Nġiċu lek għal-birthday, brother. Mela, issa, jina Max. Ħabba, well, I've known Max for a long time, mill-friends of friends, obviously. Imma mbagħad. Xint kemm għandek issa? Jien issa għandi 27, u inti? 26, ġifiri. Kemm inkom żgħar minn. Ija, bro, nxieħ malla, bro. Le, bro. Għadek zaħjat bro. Imma to be honest, int għajt miegħu true friends. But then about D&D fl-imkien. He was my first dungeon master, guys. I know it sounds skinky. I know it sounds skinky. Dungeon master is basically a GM, basically. He's a game master, basically. Game master? No, game master. Yeah, sweet. I mean, Max is very fabulous. Max is very fabulous, guys. Emma no. Emma bazzikament, bdejna nabu fl-imkien u onestament. Sounded bad. Oh my god. Let me take over. Okay, so we started playing together as friends. D&D. Let me help you. Four-handed massage. Waħna konna nalabu, by the way, Apocalypse D&D, which was a little bit different, actually. It was ages ago. Aħna meta propju bdejna nalabu D&D. You used to play it in Burger King. Yes. Public places, guys, to play D&D. The best shit ever, but also the worst shit ever. As we would say, some out-of-pocket shit. Some strange words that people around us would gawk, would shout, or ġili kallu nis ġili kalmuna, Għandhom xaċċet fire extinguisher lejna. Int-kontem, meta ċaħtuna fire extinguisher. Madonna, li għetni D&D in public is wild, guys, honestament. Aħna ovvjament qed ngħidu meta jien kelli 16 kellek 17. Ovvjament ma kienx postana, garax ma kenniex illum il-ġurnata grazzi tal-Landa garax. Issa inna ma D&D guys jiena honestament. I've never played Dungeons and Dragons. It's on my bucket list. You'd suck, bro.
Nebela u fajnek. Le. Don't bring a home down. Le, Jekk guys. tkun trid bil-qalb kollha, this is an invitation, ejja l-garax narmalek u nagħmlu. Jekk trid tiġib It's on my bucket list. It's on my bucket list. We should live stream it. We'll make next Ekk time. il-pjana, so fil-fatt. Jekk iġibu l-podcasting equipment, we can live stream it, no garax tiegħi. Dak għandha fiċni dak, brother. Ma, Għandi l-equipment tiegħi stess, tu nidaqqa il-armaw u nagħmluha, mhux problema. Alright. Għandi għallex mixers, microphones kem trid. alright. Armajt f'nofs COVID jekk tiftakar. Mela, niftakar, mela. Issa ħalli naqafi li fjem naqa Dungeons and Aha, Dragons. femni naqa Dungeons and O our time basic together. Dungeons and Dragons hija logħba li nilagħba tista' tgħid kważi issa. So you played it before Stranger Things? In sena, I'm joking. There's people. Everyone played Dungeons. It's not like they didn't. I know, revolutionize I'm it. joking because it did make it a bit more popular. Yes, No, yes, it I agree. popularized it li ġiet tajba sa punt imma mbagħad għandek xi ħaġa ngħidulu the Mercy Effect li ħan nitkellem fuqha wkoll. Jien nilab Dungeons and Dragons l-aħħar 20 sena bdejt meta kelli 7 snin, ħabib kbir tiegħi Alessio. Alessio, mela. Kien ġabni. Tu Alessio ntqajt miegħek, kienu xi konxa fil-Alessio qasma ntaqam miegħek. Alessio Taljan. Le. U kien Malta, ġab Malta. il-4th edition dak iż-żmien. Illa 4th edition. xettejt 4th edition. Dak iż-żmien Dak dak kien iż-żmien kemm toħroġ. Illa. U kien introduċini u bqajt imbellaħ bil-idea u konċett għatlu nsansaqlek il-kodba. Alright. Imma Le. stenna, Għalli le. imma stenna, inti għax niftakar l-lob ta' Dungeons and Dragons, you used to go off rule book. Oh, le. Le, il-rule book ma jizistix, guys. Hemm raġuni għax qatt ma ħalli nisselli fil-kodba tiegħu. So I didn't know the rules. So kien Alright. għalli rekordju kollox. U jiena dak il-ħin ktibt kollox full skep. Alright. Issa dik kif għadhom. U ġas bdejt insit ir-regoli tiegħi stess. So għall-ewwel Wait, that's allowed. House rules. House rules, yeah, Għall-ewwel ftit snin aħna ma konniex nilagħbu D&D 4th edition, 3rd edition, whatever. Konna Max edition. Nilagħbu Alright. dik kienet il-sistema tiegħi kien ikun hemm tavern jisimha fil-fatt għandu kodba sħaħ letteralment published fuq wkoll. Alright, now you're That's giving me published. flashbacks, but when you mentioned that name, I've heard that name before. Actually censored the name għax actually għandi copyright pending fuqa. U fl-aħħar mill-aħħar daw sekattajt isek il-Burger King chain ta' kull univers li għandna. B'xi mod ieħor that is the safe area, kwalinkwa univers. Emmek nisponja, u xvera konna. Mhux dejjem skont l-istorja konna. Skont okay, l-istorja konna. U apparti minn hekk, eżempju tagħna kellna campaign damet tista' tgħid Damet. 3 snin. Il-Madonna. Campaigns idumun għal-campaign. Ma you can do a one shot. It's one shot, basically you can play it in one So session. do I have to invest a lot of time to play this, man? No! No. Aħna li If għamil you want naħna. to- Because my life is busy, man. And that's how we became really close friends, honestament. Yeah. Through that, fil-verta, sirna full-mek, minn emmek. Qabel content, qabel everything fil-verta, guys. So, yeah, domna 3 snin, u għandikun, you ended it because it was getting too long, and we were getting like into... We were getting kicked out of Burger King non-stop. Konna nilabu fil-iħtajm bissi kien hemm restaurant u takarna li. Kien hemm waterfall fizmillanti. Ija, niftakar. U konna niġu Kena l-aġenda. Konna niġu u l-ewwel konna mmorru ndi wali kont ndi għallax tibres. Konna mmorru ndi għallax li naqraw il-mangas u mbagħad ninżu sa nabu D&D flimkien. So, yeah, l'origin story tagħna, guys, daw. U letterament da restaurant konna nafu l-owner ġas kanna the rule kull sija imqar nxu fiex kun Mela. U letterament bit-timer kull sija jew xi ħaġa mmor nxu xi ħaġa. Kellu kħed tajb ukoll. Ġilu konna nordna l-ekel ukoll minn hemmhekk. Letterament nidu break nordna u l-ekel dak it-tip qatt ma kien tagħna fastidju. eżatt. Is-security team vera kien naqax kemandu imma Kien jibqa' jdur. U li tafx kien jagħmel, kien ħares lejna u jibqa' jħares lejna imma buċċu of disappointment. U kull darba jħallsilna. U kull darba jħallsilna. Qatt ma kellimna. Le, kellimna. Le, imma biex Fucking nerds. Iwa, literally, imma kellimna ma għalna dixini biex ikun interess ta' parsi, biex ikun interess, imma mbagħad waqaf ikellimna mbagħad, ma ġis jgħaddi ħares lejna ġiliet ħaqnaqa u daqshekk. Sibna tinbjew smoke Iwa le, ħasibna we're selling drugs, we're just We're not selling, we're keeping them for ourselves. Dak kien żmien differenti ħafna u anke sa l-ġurnata nimmissja l-punt FaceTime namorru nilabu fil-pubbliku. U nara mill-perspettiva li l-ġurnata nis għadhom ridi jibdew. Iva għanna organizations apposta fostom Play Malta li għamlu l-monthly events, imma maċċem dik is-sensu komunità. Eżempju, ndaħseb tiftakar ukoll f'isem Forbidden Power meta konna nilabu il-Black Room. Bazzikament Forbidden Power. Il-room ta' fuq,
Meta kont tagħmel tournament ta' Magic u tkun l-R player kien fucking hemm. Tista' spiċċajt ħafna drabi. Mimlija moffa, saqaf beda jaqa' fuqna, xinta bil-xita l-ilma jaqa' fuqna. Jien ma tantx kont, meta kont nilagħbu hemmhekk kont kont idħu mis pajjiż mhux ġej. Għax kont dejjem ġew, onestament. Jiena kont nieħu gost meta nilagħbu, kont nieħu gost nilagħbu meta kont nkunu Burger King, meta kont nkunu l-Embassy, ndejqu l-Ashley kienet vibe, kienet vera vibe onestament hemmhekk. Ħanajda kif inhi. D&D għalija hija parti kbira ta' ħajti, u għada parti kbira ta' ħajti. You still enjoy it? Ija, bil-qab. Jien aktar għamilta pala Game Master, mill-li għamilta pala... dir tinsaqsik, which do you prefer? Playing or DMG? Game Master. Għaxin għandi friend ukoll, għandi best friend ukoll li huwa Game Master kull dejjem, and he honestly misses being a player all the time. Le, ma he misses being like an actual like player all the time. Issa m'għandu xilha b'ħafna D&D saħħa. Jiena jistek ħabba forsi ADHD u hekk nħobb nagħmel ħafna l-istejer. Għax inti tiftakar l-ammont ta' bullshit li konna nagħmlu fl-istejer tagħna, eżempju. U konna nfintaw il-players li jibdew jinfintaw l-istorja. Nkorpora fl-istorja, nkorpora l-sistema ġida sieħa. U dik ħaġa li nħobb ħafna illum il-ġurnata eżempju, letterment self-publishajt affarijiet tal-D&D. Imbijaw l-Amerikani għadni naqla reviews fuq għaw kollox, għandi teżi sieħa fuq D&D. Għandi t-nej issa fuq D&D fil-verità. Għandi waħda fuq... Aċċettawa l-iskola t-teżi fuq Aċċettawa. The Psychological Effects of Tabletop Games, u waħda minnhom xaġa simili, u l-oħra xaħġa fuq The Different Dynamics of Social Elements in D&D. U kienet vera xaġa l-qalbi u fatt ġiet aċċettata, gradwajt l-lum il-ġurnata bihom ukoll. Għamma teacher, immaġina għandna teacher għawek dejda, maddux ma gradwajt. Xraħħam imtemu. Xraħħam imtemu l-licenzja. Imma hija xi ħaġa li integrali ħafna għalija anke ta' restek kamarti dammi kullum kien probabbli statwini, figurini. U waħda mill-ġurnata għal xiex tħall 3D printing hija minħabba D&D. Għax dak iż-żmien speċjalment biex nagħmlu D&D konna nużaw lottien tal-koka u affarijiet konna nisbgħu biex nagħmlu esempio orks jew hekk. U ġas ngħidu orajt dakek. Humble beginnings. Bdejna konna sibna l-website jisimha Hero Forge, ġibna custom miniatures inkisru mill-ewwel. X'tagħmel. U mbagħad jiena bdejt nirranġhom, bdejt nuża għax dak iż-żmien jien kont ukoll nisba l-Warhammer. Jiena kont proprju bdejt ukoll bil-Warhammer ta' Chomp, l-Fantasy League u Napoleonic Era. U mbagħad lib tal-plastik. U konna ġieli konna l-proxies, eżempju jekk ħadd iġġieldu xi Antikrist nagħmlilkom għall-kelma The Screaming Siren ta' Warhammer Fantasy. U dik il-ħaġa mbagħad il-prezzijiet splodew ta' Warhammer. U aħna Malta, sfortunatament, qed ngħidu 2016-2017 era, ma kienniex aċċess għall-ebda tip ta' modelli ħlif minn barra. U l-unika ftit li stajt tixtrijaw Malta, speċjalment aħna li dak iż-żmien jekk kellek credit card ma stajx nużaw. Stupendju brother konna dak iż-żmien. Nice meme. Nice meme. Imma l-stupendju dak iż-żmien kien kemm €80 jekk kont taqlaħħa ġieli kienet tkun bittar dak il-fucking €80 Madonna. Imbagħad wallew 100 fl-aħħar. Fil-fatt għandi storja wkoll fuq l-istipendju ma dik storja oħra. Dik storja oħra saħalli. U bażikament meta ospiltu il-prezzijiet ta' dak bdejt nistaqsi players importa toħorġu xi ħaġa nagħmluha kull ġimgħa kelli eżempju campaign niftakar damet 6 snin. U daw ġifieri qed ngħidu niltaqgħu darba fil-ġimgħa 6 snin straight qed inkomplu l-istorja nbidlu l-players. Kienet xi ħaġa vera laqas nista' niddeskrivi għallum il-ġurnata. Dak iż-żmien ovvjament konna studenti ma kellniex ir-responsabilità li kellna llum il-ġurnata. Li dik kompletament ta' fetwa u nammet ta' fetwa. Asla immaġina. U anke llum il-ġurnata. Għax pereżempju palissa għandek xi game għaddej jew hekk? Għandi 5 għaddejjin. Alright, so you still play a little bit. Imma him as well. Tajt fix-xahar ġifieri. Imma it's also at the same time you incorporated this into a job into as well. So għalih differenti għal minn actually just jilba bħala hobby. Xiex mela jħallsuk biex kun Dungeon Master? Yes, jħallsuk, mela tgħid mela qed Dungeon Master. It's not cheap to be Dungeon Master sieħbi. Ħaġa waħda biss ngħidlek u fil-fatt nitkellem naqa' fuq l-istipendju. Niftakar l-ewwel stipendju li tħalt ħajjer bih, xtrajt id-Dungeon Master Guide minn fuq Amazon. No, brother. L-aġenda ironikament, ma setgħux iġibuli. So għatfakit Amazon ġibu. Ma stajx iġibu, Isma' ħejbs, fil-fatt kienet jgħid fl-antik kien l-ordering system kienet vera iktar diffiċli biex tiġib Le,
jivvin. No. I know. Nġib il-kodba ta' Percy Jackson weda Le, in the passat, issa nirna everything. Le, issa ovvjament sar ħafna ħjar. Le, ma qabel, għanka dabba niftakar mort għal-ktib, u għattom, t-saġibu l-ktib għaw l-lema. Literalment le, għatattukom xie ktib Le, kienet, ċertu affarijiet kienet ordering biex tordna ktib. Ija kif inhi s-sistema palissa, għax palissa full surprising, jekk xi ħadd jiġi għandna jrid ktib bit-Taljan, ma nistgħux nordnaw. Għax there's no suppliers mit-Taljani li to supply Malta. Nirreferi għal xi ħaġa li semmejna qafta Comic-Con, ħafna Taljani xew minn għandi saqsilhom kursita, intom fl-Italja m'għandkomx nies hekk għax jien eżempju ħafna mill-kimika li nużaw hekk nixxi minn hemm. Allura ħankunu onesti, il-prezzijiet li inti qed toffri kwart kieku nixtruhom minn l-Italja. Il-prezzijiet tagħhom apparentament għoljien infern u tmur fuq Etsy minn ikun studio Etsy. Tikkompara l-prezzijiet tiegħi tal-biki kemm huma baxxi komparati affarijiet u anka dak xort qed indaħħal ovvjament ċertu ammont ta' X'kieku ma tagħmilx ovvja. Guys, go support Miniature Core Studio. Support local artists, mhux li biss support local artists. Anka Malta pop guys. Malta pop jekk trid titlu fil-Patreon €2. Ħalli kemm mhux. Just ndaħlu €2. Le, €2. €2 fix-xahar biss. Napprezzaw. U apparti minn hekk hija xi ħaġa interessantissima. Eżempju, jiena kif għattilkom bdejt ħabba D&D ma' 3D printing u hekk, kont bdejt bir-resin illum il-ġurnata hekk tunnataw għandi dbajja tal-ġilda jisomna agrizi fuq. Kam. Jew anka li ġdida. Kam. Nixtieq. Dawn huma resin burns. Chemical burns bil-3D printing għax dak iż-żmien ma kellniex ma kienx hawn l-idea like safety equipment u affarijiet. Konna xtrajna l-ewwel printer ftakarna konna jentnej minn sħabi, l-idea biex nibdew il-kumpanija l-lum il-ġurnata għandi, issa il-kumpanija. Fully yours issa. Għax wet minnhom jemigraw li ħorġas għalli m'għandix xans. Have the companies, here you go. U dak iż-żmien ovvjament ma kienx hemm dal-ammont ta' YouTube u hekk fuq għalli ħafna nies. All well and good, nieħu pjaċir speċjalment anke ċertu studenti jitkellmu fuq 3D printing u hekk u meta kont qed nagħmel il-D&D club fl-iskola. Jiva għamil D&D club fl-iskola li s-sanu sportandament ma għamiltix. I'm glad that you're saying that. Nistan go back to xaħġa xina dik rajta naqa kursita. Tal-pay, so kif taħdem li tal-payment biex kun dungeon? Mela, di għatma smajda. Ħajajdaw, mux inti, please. Okay. Għax naf kif taħdem. Such, wieħed minn 3 u Malta li namluwa, wieħed ma nxaw semmi ismu, imma jitċarġja kważi 10 darbet ikwatar minni pala prezz. Morru għad Max, guys. Yeah, very affordable. Jiena such, meta kont bdejta propja kienet li għax kienna kolli problema fejtlu players. U tajt li jek tkun xej mux ħajġu ktar players, tamel sens, le? Imma jekk jkollok repeat nies, mbagħad in-nies li jħallsu għandek iktar ċans jiġu darbohra. Li hija xi ħaġa vera stramba, ta' sekrajta. Imma vera, dik hija l-isba' ħaġa, u apparti minn hekk jiena ċert konsidra għandi kważi 3,000 investuti fil-kodba ta' D&D. Għandi kważi 5,000 miniature differenti, qed ngħidu qabel ma bdejt niprintja, ġifieri qed ngħidu kważi għandi xi 25,000 probably f'miniatures ta' D&D. Dak kollha flus. Dak kollha flus kien nefa, għalhekk qed ngħidlek armat. Apart il-ħin li kont nisba u niddedika nagħmel ministeru kollox. Int kont nisbaħ għan-nies ukoll. Għax you also paint as well for people. Għax dak miniatures to paint, I'm telling you, it's the hardest thing and most time consuming thing ever. Min rani Comic-Con kif kont rajtu kien ħafna affarijiet li kont sbajthom jiena wkoll għad nisalhom il-ġurnata. Huwa passatem sabiħ minn ħobb jisba' anka jekk inti taħseb għax tiġib il-Mona Lisa stickman ipprova darba, jekk tixtieq tipprova noffri painting lessons ukoll. Max il-businesses tiegħu man. Like, oh my god, qed nibda nifhem like money bro, you're grinding, you're out here grinding. Inti naħseb tiftakar nimbiħ l-iskik. Dik storja dik storja. Tal-businesses tiegħu ma dam like oh my god, this person bro, you grind, brother, I grind. Ħajti kollha tista' tgħid. Fair enough, go ahead, get your money, bro. Inti letteralment tiftakarni kont għamilt pal redacted, kont nġib laffariet minn AliExpress daw il-wallet knife. Oh my god. Ma kien nġibżom għom li fid-dazju. Fimot kien jgħaddu minn ġod dazju. Oh my god. U kont eżempju nixxom 65 cents, wahda mela, umbuħom euro, man. Umbuħom euro. U kol ħat kif il-Madonna daħħalhom għaw Malta. U dak iż-żmien speċjalment mhux qed ninkoraġġi x'għandi simur jaqtlu xulxin.
kien hemm ħafna problema fejn jidħol ta' safety equipment u hekk għat-tfal u kollox hija xi ħaġa u jiena persuna li għadni sal mill-ġurnata nħobb ħafna l-iskieken. Collection, karambits, flip knives, butterfly knives hija xi ħaġa qalbi ħafna, għandu kollezzjoni sieħa. U kont sib daw il-Madonna tal-Walid. U darba minnhom ġex kont għaddej, kont smort għand tal-privat, kien hemm wieħed tal-Mosta, u kumort biex inħallsu, għet minnhom rad il-kard għal biex il-Madonna hi. U kellimna wara. U rejtilu. Ġiblitni. U minna mektiet, letterment minna bdejt nġibhom b-100 speċajt, sapun, letterment bdejt nġibhom 100. Jien kelli similar story to dik, jien kelli sajt ħasna minn kon żgħir. Qabel kont l-emkas, kont nixxi s-sigarri u like kont jiena u sħabbi konna npejpon, kienu jarawna, konna nadru cool narajz, imma onestament probably qas konna nadru cool at all, konna nġibuhom xi 65 cents u kont nbieħhom €5 man il-wieħed jindaw. Jien kont nagħmel profit guys, imma darba minnhom wieħed bekkejtu €25 niftakar u da xi €1 swini. I'm sorry to whoever I sold it to. I don't know if you still exist, my brother. Reddajtu. Brother, at that point I was so money driven. Missa, I'm just. Għajat kuna għam money driven u ġibna affarijiet tal-podcast ta' So, biex nkompli kol fuq għax jiena fl-aħħar mill-aħħar. u Facebook jek jirdi qabduk. Once upon a time, kif għattilkom konna narma ma play-up, u meta konna narma ma play-up konna jdom jek interessati għall-lobo forsi għalikom jew hekk. Private games u hekk. Private games kalmuni u fil-fatt kelli ċertu nies anka 4 snin wara għandni kemm kelli grupp kuntattjani l-aħħar logħba li għamilt 7 snin ilu għal-jom baqgħu jiftakruni batuli biex nagħmilhom logħba. Illa ma kellhom 7 snin sabuni. U kont kelli business cards għal ġurnata Bad Nation. Qassam qed nagħmel iktar private chat jafni kellimni u nimxu. U does it like have to be għetniħu interessa? U does it have to be like a long campaign or you can do short campaigns? It can be one shots. Short campaigns jgħidu one shots, 1 to 5 sessions dak it-tip. U hija kompletament up to the person. Jiena dejjem nipprova cater skont il-player. Nax jena l-groups sħabi li jenna biex Dungeons and Dragons fil-bucket list. U għat ma stajna nsibu kif I would recommend Max. Dungeons and Dragons hija waħda mill-aħjar lob biex tgħin in-nies fejn jidħol anke ċertu affarijiet bħal-ansjetà. U din nara first hand kelli players li eżempju stammering u hekk. Plajnuna ta' D&D waqfu jistamerjaw, socially anka bdew jimxu ħjar. You social butter. Sometimes D&D, għax it makes you act like the character, play like the you become the character. Like isek tamel roleplay. Imma mux roleplay pal ma jamlu in cosplay u għek. Like, tkun jent ma sħabek, tkun u għadna konna nalbu in public. Guys, imagine għadna nalbu D&D in public. I think honestament D&D is actually what broke my shell. Għax jinkont vera. Jien messi ta' jien vera kon shy as a kid. I was a shy. I wish you were shy. Nowadays, I am like everywhere now, you know. Honestament, għabba kont iżjed xaj, għabba kont vera like reserved as a kid. Imma mbagħad like ħrixt minna, jizda kont D&D honestament, għax konna we used to roleplay our characters. We used to roleplay jena dejjem konna nagħmlu vuċijiet għall-ħaġa ħaġa li nsibu nagħmlu vuċijiet. Fl-aħħar mill-aħħar D&D kif għadni kemm ngħidtin ħafna fejtħol social interactions u hekk jena vera happy kelli żewġ players il-taqwa D&D, iż-żewġu ħabba D&D ukoll. Nafhom jien. Ma ħsibx, le. Kienu l-taqwa għat il-dax, anka saqsawnu biex martiċ kallħom u kollox, they thank me li bazzikament għattom l-imkien bla ma naf. See guys, D&D is such a good sport, to be honest, ma mu sport D&D. Believe it or not, it can be. U apparti minnek hija l-punt li hemm komunità. Fejtlu ċertu players, fejtlu ċertu nies, fejtlu ċertu ammont ta' komunikazzjoni bej nies oħrajn. Ejva tista' tajta jemurru bar nifqgħu erba' birra, imma hemm differenza fejn tpoġġa ma' mejda. Għandek xi ħadd jgħidlek l-istorja, tippretendi li jien xi ħadd ieħor u bla ma tkun taf xi drabi anka meta tkun qed tippretendi xi ħadd ieħor joħorġu ċertu affarijiet minnek. Joħorġu ċertu. Sta tgħidli għal xi xed babsu. Stenna. Oh my god, you just I was sexually harassed on this podcast. This is the first time it happened. I don't think this is the first time it happened, but it's okay. Continue, għandi xi ħaġa ngħidlek għalhekk. U apparti minn hekk hija l-fatt li ċertu affarijiet li anke tipprova tisappressjom ma nafx il-kelma bil-Malti li joħorġu mal-karattrum. ċertu affarijiet eżempju niftakar mhux ħansemmi min naħseb taf kelli tfajla partikolari li kienet tilħmana dak iż-żmien kienet meta ngħid introvertjata tal-bijati Pawli tal-biża kienet imma kienet tħobb ħafna l-annimali. So bdiet tilab druid.
Druid huwa klass apposta li basikament huwa ħafna nature, ħafna animal focused. U għasa kont niftakar kien xi medit jew xi ħaġa u kont xrajt dal-madoffi pupu ta' naħseb kien ta' żrinġ. Ma nafx ta' xiex kien. U ġibtu la waqt il-logħba ta' D&D għattila int ħatkellem dal-ostju meta tkellem mal-annimali. U minħabba f'da bdiet titkellem iktar public speaking u anka ġebet ċertu konfidenza b'dal madonna pupu ta' żrinġ. It breaks you out of your comfort zone. Eżatt. L-idea tiegħi li kelli bażikament guys, what if we play D&D in public in a bar? I've done that, it's not fun. It's not fun, alright. I thought it was going to be fun. Too noisy. It's too noisy. Private bar. Private bar's fine. Private bar is just I've done bachelor parties, D&D, it's not the fucking best. I wanna get drunk while playing Kodna D&D. minna 24 hours straight, niftakarna. Ella, 24 hours minna nutalab D&D. That's crazy. Sejfej kon naħseb verdala. Fl-aħħar mill-aħħar jeskont ma minn tkun, għax ħafna minna it's chemistry, ħafna minna it falls under chemistry, it falls under just. Kelli players ikkaċċejtom il-mejda, mux ħanajt li ma kellix players li literalment provide, tajt għalbi minnom għattalom, sorry, barra. Għax. I'm ħafna kunu annoying to be. Nis jiprovaw jirrodjawa, they want to be the main protagonist. Inti met għattalab D&D, you are not the main fucking protagonist. No, you are a member of of a larger story. Inti fl-aħħar mill-aħħar persuna li parti minn storja li għandha xaqsam forsi maċ oħra. Il-main protagonist technically jiġi fil-verità huwa Dungeon Master. Il-Dungeon Master jixxet il-monstri. U il-main protagonist fil-verità u għet jikkontrolla l-story where you guys go and then you guys choose the route where you guys are gonna lead to. Imma he decides and the dice. Actually, no, the dice kun. The dice are the main protagonist. The dice are the main protagonist. Ma nix dice actually, sorry guys. Imma dice are the main protagonist. RNG. Ija letterament, mux għednajt ġifira għatmanati persuna għadċans ikun protagonista. Dik l-ar ħagġa li sa tagħmel. Tagħti persuna dik innaqa ċans biex forsi anka jħossu iva jiena fl-aħħar l-istorja tiegħi, il-backstorja tiegħi. Dik hija differenti, imma ma tistax tkun campaign sieħa bbażata fuq dik. Waħda mill-aħjar eżempji nistantikom bħalissa għadu kemm joħroġ is-season ġie ta' Critical Role, min jixtieq jarah nissuġġerih tarawx il-podcast, mhux ħan nissuġġerix il-podcast. Fih ħafna episodju u fih il-ħaġa jdulu The Mercer Effect. Għan nispjega. Il-TV show hija bbażata fuq D&D, kompletament hija bbażata fuq D&D, fuq characters differenti jekk tinnataw episodji foka fuq da, episodji fuq da, episodji fuq da, episodji fuq da. U verità jekk tmur imbagħad mill-podcast dawn qed ngħidu ġifieri jagħmlu ġemma fuq persuna, ġemma fuq persuna, ġemma fuq persuna. Li tejn u fl-aħħar mill-aħħar kulħadd irid jgħin il-xulxin għax minn ma jgħinx u mbagħad jispeċa għalaw saw. Imma mbagħad kellek il-problema known as the Mercer Effect. Issa, kif għandna kemm ngħidu wkoll jiena persuna li ġieli nitħallas biex nkun Dungeon Master, hija xi ħaġa li mhijiex daqstant komuni għaw Malta u hija xi ħaġa bl-Ingliż frowned upon. Imma bl-ammont ta' riżorsi li għandi li dejjem inġib u issa li qed noffri spazju wkoll fejn jistgħu jilagħbu n-nies. It makes sense, bro. It makes sense. Ħafna nies jgħidu mhux D&D mhux bxej, u ngħidulhom tinkweta xejn. Morru xru ktieb. Morru xru kodba kollha. Morru xru figurines. Għandek il-mappa pintu kollu. Morru xru l-affarijiet kollu u taraw kemm titlaqkom il-kost. Letterament kelli persuna li qal mhux ħanibqa' nagħmel miegħek ta' sorry, mhux ma tagħmilx sens inħallas. Xar wara bagħtli l-alla kemm tonfoq. Oh my. You guys don't know how lucky you are. Aħna bdejna D&D, aħna konna nużaw il-menus, konna nużaw affar, we used to use menus aħna biex kompenġu nikdbu aħna. We never had these resources. Issa għandkom kollox. U at an affordable price, guys. Come on, ma tkomx tikkomprenu. Jena eżempju anka fietlu miniatures ta' D&D nagħmel bil-qab kollha għandhom disset sħaħ. U anka eżempju xagħti jieħu 10 miniatures jew iktar normalment tixxarrab xejn. Namel dioramas, nofri z-zeba, nofri l-lessons ta' z-zeba mal-miniatures jek n-nisiridu għax hija xi ħaġa li għandi passjoni kbira li wasalt sa punt fej namel ektar flus kif kun nisbaw jiena, ma di mhux kwestjoni biss ta' flus, di kwestjoni ta' passjoni. Hija passjoni. U nixtieq inxerrida fl-aħħar mill-aħħar anka eżempju jiena l-kumpanija tiegħi nqabbad sitt artisti oħra lokali, m'għandha ħadd foreign. Manda ħad barrani, kulħadd lokali, nisli nafda, naf xolom u nafda f'xolom. Għax fl-aħħar mill-aħħar dawn huma nies li huma parti mill-komunità tagħna. U fejn jidħol D&D wkoll narġgħu niġu lura l-konċett ta' komunità. Issa, ħansemmi x'in il-Mercer Effect, Critical Role, bażikament il-Game Master, Dungeon Master tagħhom jismu Matt Mercer, voice actor famuż. Għalhekk Mercer Effect.
Okay. Imma ħaġija il-mod huwa kif jagħmel dungeon mastering u mbagħad sar standard. Alright. Issa tgħidli għandek standard mhux aħjar sa punt meta inti jkollok dungeon master għadu qed jibda u qed tikkomparah u jataw u mercery jataw mill-ewwel taqtalu l-fidi, mill-ewwel taqtalu jdeh. Għax l-ammont ta' nies li smajt u anka li nara u anka nies jgħidu fuqi u nħares li għam b'serjetà jgħidu mercery jagħmel aħjar. No shit, dak kattur li għala miljoni biex jagħmel vuxi u mbagħad hemm jiena nagħmilha ta' Mickey Mouse, hemm differenza. Hemm differenza kbira. Actually, nasma ma xettejt, għaret, mhux ovvja. Like, you can't compare, basically. Xaħat li huwa letteralment full-time job tiegħu li huwa dungeon master versus xaħat li probabbilment abbattuh qed jagħmilha b'xejn u miskin qed jipprova jippreparakom l-istorja minn sormu qed taqlaw l-ħara. Li dik il-ħaġa li kulħadd qed jippretendi jekk qed tagħmel D&D ġiet tkun hekk. U jiena ħaġa waħda biss ngħidilhom dawk in-nies. Alright, meta inti tkun il-voice actors bħal il-players li jkollhom fejn tista' actually tagħmilha in character waqt li qed tilab, bil-qalb kollha nkun lek mat mercer, ma mbagħad mhux 5 sekondi wara tgħidli which one is the D6, which one is the D12. Għax dawn huma nies li l-hom jilagħbu D&D meta kienu teens, illum il-ġurnata għandhom 30-40 u anke 50 sena. Drawa s-sistema, ma tistax tippretendi ħatibda l-logħba hekk u mill-ewwel għandek il-mercer effect. Alright. U di xi ħaġa li rajta għandi ħbieb tiegħi kbar ukoll li provaw ikunu Dungeon Masters u ħassewa differenza ħassew dan impatt ħassew dan l-uġieq u jgħidu li x'tagħmel inti f'di situazzjoni. Ngħidu mi blok sorma mu kompli. Lock in. Let it go. And just go and continue, that's it. Mela, komplejna? Just like Elf, let it go. Qabel ma bdejna għatli xi ħaġa li interessanti li inti ilek tistreamja ħafna snin, ħafna. U ilek tistreamja iktar minn Captain Gecko li huwa wieħed minn l-iktar. Jew bdejt isek l-istess żmien. Naħseb l-istess. So, this is minn joqgħod. veteran. Min kien l-ewwel, inti kont l-ewwel Malti. Imma, Min kien l-ewwel Malti li beda stream l Malti? Hellblazer. Hellblaze, ma per eżempju, bla ma tiħu fizat, sawatnix. Kif Gecko ksar iktar well-known minnek? Was he just better at his games or something like that? Jew kien jilab iktar games, like, iktar games li huma... Ħana għadam il-perspettiva. Popularity, eżatti. U kien jistream ċertu ħenijiet. U Ukoll Beppe, Captain Gecko, kellu... American Times kien jistream American Times. U kien jaqta ħafna ħin id-dar. U kien għamil ħafna żmien kellu medical condition ukoll, so kien jistream ħafna. Jiena fil-każ tiegħi ma kellix ħafna schedule, dak iż-żmien kelli low levels, kelli kollox. U apparti minn hekk, kien hemm żmien, eżempju, jiena kont propju bdejt nistreamja League of Legends. You don't play it anymore? No? Grazzi tal-laħ list minnu dak il-kanku. Good, bro, good. Like, honestly, League of Legends. I like League of Legends. It's fun. Meta tilabu competitively. The show is fun. Arcane is amazing. I love Arcane. My friends, just chill, just niblaw sorna. Il-ħagġija jien kod nilabu competitively, u meta competitively ġifiri ma l-inqas bal, there am consequences. Millisecond, bro. A millisecond could just affect the whole game. Jena parti ta' 8 snin nilab fit-tournaments ta' Malta. Mela, kont mor inti kważi, mela. Għamil naħseb 8 snin jew inqas. Insomma, u dejjem ġifieri teams differenti, nilab ma' nies differenti, ranki differenti. Ġer baċċa, damnu? L-aħjar li kon ġejt Fourth Place. Għaw Malta li ked vera it's still competitive fil-verità. Play kon waħda mill-kbir tournaments. Ma fil-verità, like... Kedem League, play There's always League. League is always unpopular. Ara, League, għaw Malta, League, Counter-Strike. Overwatch, xikultan. Le. Xikultan. Le. Ma ux Overwatch. Kinaw. Eknajdlek li fadal. League, Counter-Strike, Rocket League. FIFA. Laqqas, FIFA sometimes, imma FIFA, just the tournament. FIFA tournament. Imma the big tournaments huma Counter-Strike, League u Rocket League. U Tekken ukoll. U Tekken. Għattinsa Tekken un batlist minn li Tekken. Imma Overwatch le, Le, Overwatch qabel, le, issa ma domx, s-sana mam, le, Jenna bħalissa l-iktar ħagġa li forsi ħna rġin nidħol fis-sens tournament-wise hija ħatkun Marvel Rivals. Li diġà labt fil-playtest tagħha li grazzi. Ħirġa December 6. Hija, u diġà għandi naħseb kważi xi 30 level fuq l-account dak it-tip jekk ħallhom li. It is good as Overwatch. Jaħjar minn Overwatch. Jaħjar minn Overwatch kompletament. Iva, I'm ċertu affarijiet they overlap. Imma it feels like an Overwatch. Mux it is an Overwatch copy. It copies the Overwatch format. Eżatt.
Imma with Marvel characters, I'm excited too for the game. Yeah. I've been waiting for that game for a while, Eżatt. and I want to play it. Għaxi ma laftix bħalek inti. Issa, fil-kas li semmejtu wkoll Overwatch Tournaments jien ħadsem fihom. Kont wieħed mill-ewwel ftit teams li kienu Malta ta' Overwatch ukoll u fil-fatt anke ħafna mit-Twitch tiegħi kien la xtaqsam ma' League ma' Overwatch. League-wise, meta kon nistreamja League at my peak, kont nġib forsi 300 viewer, 400 viewer, l-lum il-ġurnata ħaħa, nice meme. Overwatch waqt il-tournaments kont intella l-fu fuqhom. Dak iż-żmien ukoll Twitch kien differenti. Kien żmien differenti. Twitch kien vera, Twitch evolved. Now it's really hard to Issa. break through issa. Twitch-wise, jiena naħodha mill-perspettiva tiegħu tista' tilkom anke Mendi, jiena waqft, mhux qed ngħid waqft kompletament. Ovvjament kelli ġimgħa ma niflax, kont qed nipprepara l-Comic-Con u speċjalt għamilt xahar mejjed tista' tgħid iċ-channel tiegħi. Raġuni, jiena għandi Discord dejjem update jien qala xi ħaġa, jekk ma nistax nistream jew hekk. As of this point, ma update jax, ngħidulhom guys, qed nipprepara li jien mejjed. Jew għandi di. You can even do on the Twitch itself. Yeah, like go on vacation. Eżatt, go on vacation. Dal-aħħar onestament, in the games, eżempju, waħda mill-aktar low favoriti tiegħi hija Body Simulator 1984. Nissuġġeja ħafna, ħdimt ma' developers tagħha first hand, actually meta ħarġet kienu tawni early access. U speċjalt bħala batta bħala x'ismu kont il-bug fixer tagħhom u għandi waħda mill-endings u unika li ħadd iktar ma stajġib iktar fid-dinja. Għax kelli glitched ending. Fil-fatt kellhom bżonn jippaċjaw għamna l-sebta. L-aħħar boss fight bażikament kien hemm kelli oġġett you have a 0.01% chance to automatically win the fight. U ġratli, fl-axħar boss fight di kienet 17th, 18th playthrough u dak il-ħin nasib għad għandi klip tista' siba jew saqsina nabatilek, like holy shit actually rnexxieli bid-developers edin fit-chat u qed jgħidu kif il-listjan nexxielek. U ħaġija alright, kalmajt, poġġejt, mor żewġ passi u jerġa' jisponja l-boss. Għax l-enta jċita tajt dak kif qatlu f-turn wieħed ma jistax ikun. Umbat għallu wait, that shouldn't have happened, wait. U bazzikament kelli bżon narċan uqtol l-boss umbat wahdi. Ma sibx li kien irnexxieli. U bazzikament dik landing partikolari ħadd iktar ma jista' jkollu iktar fid-dinja xi paċjawha. Alright, cool. U anke llum il-ġurnata fil-credits hemm ismif tal-logħba. L-aħħar ħarġ. X'tip tal-logħba jdi? Horror. It's a psychological horror. Okay, so It's not I'm not gonna play this shit. Uj, intħobbhom lo retro. No. Retro. No. Retro games, yes, I'm about horror. It's still scary. It is not the normal kind of horror. It is analog horror. Analog horror ġifiri You might play this. You might actually be okay with playing. Atari, text-based Atari horror. Tispiċċa 2D, tiġi mbagħad partial 3D, mbagħad tiqaf. It is not to a point where it's like jump scares or shabanejkek. It is literally subtle things. Actually, anke like oh my god. Nissuġġerilek, even if you're not a fan of horror, somna, importanti ġiba sekonda. Sure. Mendi, You might actually like the aspect of it being an old game for us. Ejja li l-microphone. Guys, di l-għawxa ta' Max. Mek mux jaraw. Inti labta Body Simulator, le? Yeah. Is it too scary? Yeah. So, see, even she said, U jibbu t-daqsek jek muxar. Għalini, jena bżajt, bġas bil-soundtrack ta' Aliens, il-loba. Le, għed minn tiġad, le, għasab t-lab il-loba, ma ħan komplu bil-plot ta' podcast. Ciao, guys. Ciao, edu ciao, għammi, mħajtu ciao. Anyways. T-titi xaġa fuq play kont komplu fuq play kont nizjet jow komplu Kif ħassajta pala, per esempio, jint konti għatemmi għajwek, kif taħseb dis-sena li the creator Stage. How is it? How did you Ħanna experience? perspettiva tiegħi. Ħadd ħafna piċer fatt li invitawni. Għax jiena kif għattilkom inna ħafna induru naqat u l-fatt li fl-aħħar isni ġiet rikonoxxut ħadd pjaċir. Apparti minn hekk ħdimt ma' streamers oħrajn, dejjem nipprova ngħin l-Emmulaw, l-Arku, l-Beppe u hekk, kulħadd jafni. Kulħadd jafni ma jaranix, imma jafni. Imma f'dak is-sens ta' ħadd ħafna gost il-fatt li, oj, Rex, interessat għal di, għan inventaw di. U anka kien hemm ħafna buzz fuq għandna Facebook grupp apposta fej anka xi feedback tiegħi. Il-kazin, dak il-kazin? Il-kazin line, l-actual streamer group ta' Malta. L-streamer group, popolari ħafna għal-stant, minn kun, għakam mux streamer, jim mux streamer, jina mekken, hemm ġew, ma.
U basikament, kienna tisaqsu għal-feedback u speċajt tajtom tella novella siħa, nofsom l-inkorporawa. Għalli jmiss, to be honest, it's important, feedback, aħna għal nimżas għal-feedback għal-podcast, għal kollox, għal kollu it's very important to ask for feedback. Issa, parti minnek, kien hemm ċertu affarijiet li forsi xtaqt ikunu aħjar. Ma dik dejjem. Ma dik dejjem, anka kien immur naħra biex nimsab nixtaqt tkun aħjar, ma xtaqt. Jiġri, affarijiet li jiġru, guys, affarijiet li jiġru. Affarijiet li kellna technical difficulties ftit li xejn, so that was nice. Oh, yeah. U anka ċertu affarijiet li dejquni onestament il-mistoqsijiet f'ċertu minnhom kienu. Le, some of them were bad. Like, You kont jgħid teammate miegħek on some of the questions, man. Ma stajniex demnu u xejn. Isna mind blown. I can't remember the moment. Imma what are the top 5 gaming peripherals you need to dominate? Okay, to stream. I'll tell you, Mela. Headphones? No. What do you mean No. No. Microphone? No. No. What? No. How will I stream? Okay, a camera. Nope. A mouse. These weren't in the top 5. Sorry, the PC to actually. I think the That PC was the only one. Okay. And it was number 5. What do you mean it's number 5? Refuel, it was on the list. No, brother. RG lights. RGB. No, brother. They literally RGB lights was before. Load the footage. Bring it up. Bring up the bullshit. Yeah, Brother, there's no way you're telling me Yes, there was. that a microphone isn't even on the list. Last gaming chair, yo, nothing. Literally, There's no way. It was so blatantly ChatGPT. It was so blatant. Guys, I'm in disbelief right No, now. it Like, ma jistax ikun. Bajna sajrinek, every answer we give. Kif iż-zik? Sotom iskom Google Feud lab. Tumma like Family Feud. Family Feud. Illa, alright. Oh, guys, I would have like. Inti kont hemm il-ġurnata jew le? Tini ġurnata kon ma konti jgħat ndur. Għaxum bat konna il-trivia u kellna daw it-tip ta' mistoqsijiet ukoll like vera affarijiet. Waħda minnhom li ħanibqa' nsemmija u jekk qed tarawha di ħanibqa' nsemmija l-omri. Pokemon Blue, Pokemon Red, who is the main protagonist? Pikachu. Le! No, it's not Pikachu, brother. It's not fucking. Don't irritate me, Madonna. It's not fucking Pikachu, bro. That's yellow, my god. That's fucking yellow, bro. Pokemon, so. He's the only Pokemon I know. The protagonist of Red and Blue. Red, that dragon. Charizard. And Blue, that's big fish. Magical. I think magical, bro. Ma inti stessa, id-dragun kien ħareġ qabel dak. U fil-fatt, beddew jgħidu Pikachu, batta mikrofon dak kien għattilhom għarġew ċekjaw, please. Għax umbat Pikachu sar il-maskot tagħhom f'waqt GBA Yellow. Meta kien ħareġ il-cartridge dal-Yellow. Għal-bidu speċjalment fil-Ġappun fejn kien da magħrufa bħala Pocket Monsters, kien hemm Charizard, kien hemm. If the question was what is l-evolution. Jekk il-question kien imma what's Pokemon's mascot, Pikachu would have been ma semmew Red and Blue u jiena kont l-unika għallaċ persuna ktibtilhom Red Charizard u dak Blastoise għax jiena wkoll naħdem u għax jiena naħdem ukoll mal-NGO NGM Esports li jagħmlu l-organization tal-Nintendo u affarijiet hekk. U letteralment Kevin ħarsej like no, he's right. What do you mean? Donu ma nis literalment ħajitom id-dur ma Nintendo. So they know what the fuck they're talking. So, literalment, I'm a Pokemon fanboy. Jekk nismaħħa, I'm like, guys, you're all wrong. You know, like, you're all wrong. Like, I know the answer. It's not that. Bat kanna break u tawn il-punt għax eħek kelli raġun. Talking about Pokemon, it-tilaba ġdida ħarġu Pokemon card game on mobile. Actually, di kan għaxin passament waqfna Pokemon Go, guys. Fun fact, waqfna Pokemon Go. Imma Tilaba the new game. The new card, it's very popular. It's very popular. It's actually the full card game on I'll give it a try. It's free. Fun, apparently. It's free. You can play it free to play. You can add money. It's like Marvel Snap. I love Marvel Snap. People want that. Oh my fucking love it. What? You never played Marvel Snap? I played Habba these guys to be It's good, Marvel Snap. No, it's good. I never got into it. Ma nafx għalfej. It's fun. Pokemon Go, bro. That's it. Nurjom il-level tħaj ta' Marvel Snap. Mux għalessa, bro, mux għalessa. 7,000 plus. Dejla consistently. I was obsessed with it there, ma kalmajt. I get in car games nħobbu, Magic the Gathering, Hearthstone. Nifmek. Magic the Gathering, Hearthstone, Marvel Snap. Issa l-ewel darba Pokemon għatma kon nilqaba real cards. Ma bis laħarġet fuq il-mobile, I can play. It's easier, I can play it easier.
So in any card games like I like. Uncle, I tried the League of Legends one with dik ma tantx laqtitni. Runeterra ma tantx Runeterra mi show. Wow, I think they just wanted to release a They card wanted game. money. As They they wanted just money. money Yeah. printer. Riot always just sees League of Legends. Okay, money. How are we gonna milk Oh, this? by the way, thing? Hearthstone. You're a Hearthstone fan. You like Hearthstone. Here, in January, here just set. Sorry, I'm really excited. Yes. Here's your Hearthstone crossed with StarCraft. Yeah, okay. Yeah, They're doing a okay. set with StarCraft. They're actually gonna Alright. characters. Jim Raynor, Queen of Okay. Blades. They're all gonna be characters. Kemm għadhom fuq flus sieħ before? I don't know. You don't know. So StarCraft is one of my favorite things. Shaba flus ma ħajm probablement, guys. StarCraft ġet is-sim. Alex, so I'm like a big fan of StarCraft. Tournaments ta' StarCraft. A big So, fan of StarCraft. To wrap up imma, play on your experience. Jena l-event ħad kost. Dak Il-unika ħaġa li kelli problema, jena xtaqt immur nara l-ħabib tiegħi Looper, ma nafx jekk ta' fuq. Nafu. Looper. Jien nafu minna. Jien cosplay mort narax kiena mit-tifla, l-ewwel darba li għamlet cosplay tifla u konti għetem. Bella l-fatt ximkien għawek. Konosuba, guys, come on. Ġelda dil-besta, mux ġelda, I asked her what she Le, le, was. she loves anime, guys. together or she's a fan of Megamin, so she got the Megamin costume u għek u mornek. Mela. Ħaġi, ma konx naf fejn kien il-cosplay stage. Eh. Għax kien hemm il-tournaments Kien għaddejjin. mobbi. Jien dombi Kien hemm xinfitxu il-tournaments kol. għaddejjin. U tinfittex, xem għar nara nies bil-kostumi. Marrajt Kolla kienu fil-main hall. Eżatt. Pink B. Jiena Play for klassat, B. bat il-looper għatlu. Hey, zoppijat. Pink B. U ma kellu fil-mobile fuq, għax ovvjament bil-kostum ma setax ikollu mobile. Mela. U għamil sjam, u ħagġi kelli l-mendi ma tiflax. So jatem, wahdin duru naqad. Sħabi li għedin ma l-NGM Sports, ovvjament, mux Bizzi, Darf bizzi, U mela. nofs n-sena, ovvjament, kienu d-ġak l-kalli għom, like, fuck it, amur id-dar. U just la. Le, Inti ma. l-ġurnata mbaddom tam ġurnata. Okay. Le, there were so many things I played on. And lift. Bafda għada like, okay, għax I'm chance next year aħna forse namluwa forse play kon aħna. Let's not promise. Jista' jkun, mux ħana promisako, għax onestament Comic-Con was tiring on me. All of this. L-unika ħaġa li Anyway. ħan semmi ta' play kon li nxtiq anka forsi xaħat minn organizers jira. Primet nħares lek. L-artisans area zibil. I'm sorry to say, jek ma kontu xafu kien hemm. Yes, it was a little area on the side. Eżatt, like nofs il-nista Mela, iwa, laqqasra. Nofs il-nista Morna biex nitkellmu. Morna biex nitkellmu, morna biex għamilna interviews hemmhekk, ma to be honest, literalment, it was such a small area, għad-direxi l-area, onestament. Bħalna white Nofs il-nis ħajibmorru għammek u laqqas jindunaw. U dik, fil-fatt n-notajta meta għat sabin jatla. Nalla ma tħalġ, mellax ma kienx. Ask me. Ma kien Jafu. ħadd kifini, apparti da Mistik kollox, was jiena kont nagħmel YouTube ukoll qabel. Ġifieri kolli YouTube channel partially successful kont nagħmel il-dubbing ukoll Gordon Ramsay bil-Malti għadu available. Kelli anka Titħaq. So it's funny. So, I'm just nitfaw clip għawek ximkien. please le. Insomma, u kelli channel jismu Mallet Studios il-ġurnata ilu li miet. U dak. U anka kienet ċaġa li dedikiet ħafna ħin. Ħaġa jiena li għandi għal xiex eżempju ma ħafna minn nissi sassuni. Għal ma provajċ ta' streaming full time. Provajt, kien laħjar żmien. Imma mbagħad kienet ta' fetwa l-relazzjoni. Immaġna jiena kull jum miskina di nkunu għadem barra shit it-minja rridu morru d-dar għax rridu mor nibda. Mhix xi ħaġa feasibbli. No, I know this. Anka Streaming is- Le, ħannek Quite di, hard. nista nifmu di, speċi jina taf li waqf. I used to do it. And I tried to do it, mux professional, I tried to do it like... Consistent. Consistent. U il-mara, il-ġliet li kien ikolli mal-mara, għaxa used to slim. Saturday, Sunday and Mondays. Oh, your U dak il- schedule was crazy, your It schedule was was always crazy. the same time. Imma, per esempio, nkunu barra. Isma, ente jemma, stream. And it affects family. Affettwat sħabi, affettwat ħafna affarijiet. Iva, it is fun to be a streamer. It's the dream job. Kulħadd għandu dil-idea. Being a content creator hija xi ħaġa faċli. Guys, it's Personally, not. It's not. teknikament kont waqafta raġuni. Mhijiex xi ħaġa li tfaqqa subajku tagħmilha. Hija xi ħaġa li takes I am a time. content creator at the Eżatt, moment. Danna, tafx, hija fun, jekk forse m'għandekx ħafna affarijiet, lek m'għandekx ħafna life. Life, bażikament, per esempio, għandek il-mara, int għandek la-usa, jien palissa conjure relationship għamilta, I It's made okay, it. ġeblek xi ħaġa biex tżoblok idejk. I know. Oh my god, let's go. My second hand, guy. My third hand. Mela, I made it work, imma onestament, to have a content acting lifestyle, it's quite hard to make it. Jien nista' nitkellem palissa li għax
palissa l-iktar minnkom l-iktar wieħed successful palissa. Yes. Fil-passat kontu ħafna iktar minni. Fair enough, fair Imma enough. anka ġejt nominat fit-top 6 ta' Instagrammers ta' Malta. Għatted ma t-dix rasek mill-BP, Ħan darba jili niprofa biex li actually, like, it takes, like, the amount of time I have to do every day, tinvinta content every day. Milux ma l-ek, għed tal-indenak ma l-ek viral, ma l-ek sama viral. Like, last 2 videos on TikTok, 150,000, 150,000. La, ma l-ek sama viral. So, imma you have to try and create content every day. Ma you have to be consistent. Consistency is key. Jivbat waqaf very hard. consistency di It's very onestament. bad. Waqaf. Consistency hija l-aktar Consistency hija l-aktar ħaġa diffiċli. U din nara anka sa li jiena pala teacher m'għandix xans iktar. Eżatt, eżatt. Mhix You have xi life, ħaġa you have fiżabbli, life. jiena No. eżempju kon normalment nistrimja dak mit-8 ta' filgħaxija sa xi satej ta' filgħodu kuljum. Kienet xi ħaġa fiżabbli meta kont qiegħed l-università fejn kelli l-lectures jibdew f'nofsinhar. U fil-fatt kont għamilt jekk tiċċekkjaw stream stats tiegħi taraw eżempju l-aħjar żmien fejn kelli followers, l-aħjar żmien fejn kelli viewers. Kif iżmien meta jien kont għadni qed nipprova niggradwa hekk. Għax kont nistrimja għalhekk kuljum anke qabel ma kont ma' Mendi dejjem kont għamil l-isbaħ 3 snin non-stop kuljum. Ma kontx tar ġurnata off anke jekk ma kontx ma niflax lijiet. Fil-Discord kont kien jippinja, għax kont tippinja notification, Rexor is live, Rexor is live. I'm like, yeah, kont kont leker, ma kienx account fuq Twitch, so. Anka nis eżempju jekk anka nitarja bekwarta kien jabatu li inta dak ħajġara. Wasal sa dak il-punt. Imma ma kienx xi ħaġa fiżabbli, speċjalment meta bdejt ninnota. Jiena bħala variety streamer, di mhux għalija biss, għal variety streamers in ġenerali ma tistax tikber. Bħala variety streamer. You have to be consistent one Before it game. was possible, now it's near enough impossible. Jiena eżempju jiena jdu ħana mela horror game streams għax jiena ħafna horror kif sema Dwayne. Jekk ħanaqbad horror game probabbilment ħana spiċċa f'sija ħanaqbad ora. U qed tbiddel it-title, tbiddel l-audience u dik hija problema. Ħanabdew trivia by the way. Aj ma sormi, ejja. 3 update. Okay. Okay, just start. Okay, ibda. Who is the publisher of Fortnite? Epic Games. Correct. What's Captain Holt's dog name? Cheddar. Correct. What's Captain America's shield made out of? Damantium. No. Vibranium. Correct. I'm sadly wrong. What color is the reality stone? Reality. Yes, correct. Who's the merc with the mouth? Deadpool. Correct. Who's the prince of all saiyans? Goku. No, Vegeta. What game sold the most copies? Shit. Skip picked it. Skip. Who's the Atlantean king? Aquaman. Correct. Who are the main enemies in Bleach? Skip. All right. What's the name of Ashley's favorite anime, guys? Konosuba. Guys, that Ashley made me put that question in there. What's the Bleach one? What's the Bleach one? The Bleach one is Hollows. I would not. Hollows. I watched Bleach like 12 years ago, bro. You could have said Ghost, and I probably would have taken the answer. I was actually gonna say Allah, the fucking Japanese name for Ghost. I think everyone knows it's Konosuba. Whatever. You got 6 right. You got 6 right, yeah, minute. Grazzi ħafna sponsors tagħna li huma il-Plan Console, il-Geek Shop li waġew Birkirkara, il-Solo Caffe li tistarixxu kafe offertek minn Naxxar, il-Mr. Beast Feastables.mt fej tistaw tużaw code MALTAPOP għal 10% discount, il-Patrick Prints għal t-shirt printing, mug printing, illum mandiċ il-mugs għax provdinna Mr. Rexor, u il-dKaseFactory għal phone cases pal daw. Tinsewx jek tixtiqu xi t-shirts mill-li jittaraw aħna, itlu fil-socials tagħna, batuna message u nirranġaw għal-jum. Ukoll tinsewx li għanna l-Patrion, jek tixtiqu t-donatjaw just €2 a month, tejna ħafna. Vera tejna ħafna inqas minn 5 pastizzi, 5 pastizzi 250. So kunet tejna ħafna. Issa ningrazzja minn qalbna il-Rexar, għati naqra plugs erġa il-kumpanijieti, waħda minn miljon kumpanija. Murniċ kolla. Ukoll upcoming projects li għandek. Mela, lawa ħaġa għaba kollox, Rexor400 on Twitch, emmek fejn kun l-iktar reali, jena pala persona tkellimni emmek laħjar mod. Manager Corner Studios, 3D printing, 3D scanning, 3D making in ġenerali.
Upcoming projects probabilment ħannarġa niprofa nidħol cosplay. Only 2 businesses. I was counting how many businesses. Cosplay, xat il-bes? Għaxin kont cosplay. Jien kont cosplayer l-ewwel ftit ukoll insertajt. Probabilment ħana maġarra Space Marine related. Alright. So jew ħana prova mmur bħala. And you're gonna go pro, you're gonna try to enter a profession. Alright. Jena il-ħagġi għal-nisba ħagġa noħsib prop se namel fejma. Eżat. Namel għannis, about time namel xaġa għalija forsi. Idilkom tinsewx, jekk inkom forsi interessati biex t-provaw Dungeons and Dragons l-ewel darba kelmu Rexar on his socials u għaffartek. Facebook, Instagram, guys, itfitġuq Rexor jew Max. Rexor400 fuq Instagram u batu li. Rexar, ħad gost fuq maħna. U għanna regal speċjali għalik, speċjali. Għandek naqa Mr. Beast Feastables Alex jihbi. Alright, enjoy. Hope you enjoyed your episode. This will be live probably next week. Good luck, Ashley. I do good luck, guys. Da bisser ta' jek taraw da, ħad kunu taraw il-edited version. Eżatt. I have to edit a lot of shit. La, you're fast, brother. Yeah? You're fast. Okay, guys, mela naħna narawkom next time. Dwayne. Grazzi ħafna, guys. Tune in, Patreon, apprezzaw. Okay, we said this already. Ciao, guys. Have a nice day, guys. Bye-bye.